kwarta na uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kunkunada uray bakit no masulay agluwa nukut kudet ay kumayet-ket da ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakken ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungangera tatay bakla pasak mula magulimeg da gentay babae abungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakken tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kulangin tay baklangin tay babae nga bungangera tatay bakla pasak mula magulimeg da tay babae nga bungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban indem kutun ital-talo sadot bumangon ka kita eman ti aglawlaw siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan nurket di bimangon kan itarayamon tanagiddaam ayat mula makadanong kan jay dulang nga ingkapanganan kalpasan anabsugkan nanganam panawam laptan di kapayen nga agpalpan deretso katika aruban saan apal sotoy paliw ko no sino paytay sadot a tao saan na maknek sang bandehado agbiro pay na imas nga idasar mo hoy sadot agriin kan dakes kan no di ka agbalaw iyorno sumunta masak bayam lumakay kan arutay-rutay hoy sadot agtrabaho ka no kayak mo amangan ka lalo no adapay panggep mo asumapol kasing kunganay mo
namnama nulaket di agaget kan watu-wate mun dakalattakyag mo unnate mun taur-urat mo hoy sadot bumangon kan kita eman ti aglawlaw siksikalat na kaidan aladarsen bumangon ka nasabat umakit ngem nalabsat inismak ket kimitmak nagtibayo uy kaunggak no tilanga timet paudi di pamaginawaw sexy agtawen santi 60 lungay na pailat makagargari umakit nga agpaiso napiksa pailat inababato makaalino ti batong na makaparuso pailat kinina agbabaketa isut kun kunada kaniya uray manuyo wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa di dangami na mo tiganas di bakit akainayan aya agbabaketa puno nga agbabaketa di dangami na mo tiganas di bakit akainayan aya di pumatol iti bakit kaskala agdat langit awan sa pulen ti kinasam i arakop na ken inage ti bakit na sing-singpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulen minakinagaget nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isut kun kunada kaniya uray manuoy uyawendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa di dangami na mo tiganas di bakit akainayan aya agbabaketa puno nga agbabaketa di dangami na mo tiganas di bakit akainayan aya iti bakit kaskala agdat langit awan sa pulen ti kinasam it arakop na ken inagek di bakit na sing-singpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulen minakinagagek nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpaydo
ka, pinapahamon palang katawan mo sa isang pulis na yan, may problema pala kayo. Among nga raw. Nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangahan na yan, pag wala kang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano ba gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa, tapno laing rumang ay panagbiya. Iti nagawid jak meten na uray, iti sasangpet na ijay balay. Among ngarut, ha, kuna to'y nalaing nga asawa, ipatangken na di kinaulbot na, isungain rafi tulpuk isuna, at danang ipasat ladawan da, sa bali alalaki ti kadwana, nakiktutak iti iti nakita, sogo tay to'y iti panakunak. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, tetepela kung dahi tuirik na, baka maarabis ko to'y asawa. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaranida, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot na ita. Nagpakawan kanyak to'y asawa, ngem to'y rik nakasladya kun maawa, jak maaklon pa ng lukluko na kanyak, balang kantis unay to'y asawa. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, imposible nga awa na pasama, alangan nga agjakstone dalangit di kunak. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot ay ita. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, at dalang arudan ti ebidensya, di na paila aminan ti basul na. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinlanda, narabawa palusot na ita. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, at dalang arudan ti ebidensya, di na paila aminan ti basul na.
HBO Records and Oyoboy Production. Apay nga itaka lang, ading teng dito'y biyak ko. Itantaadan at tagigwa to'y puso. Nabuburay ang kumanuamok at tungteng ka. Sika kumat kain-in nangaw, ken kakin-kin na tawa. Dumteng tu di panawen, baka sikan tu naglaen. Ipudno ang para kanyak, ay anyan na nagragsa. Pilpilite alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay kami na itakalang. Tu'y puso agsagsagaba, tirigan gapuken ka. Sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika. Nagururaya kuma no amok adung tengka. Sika kumat kain-in nangaw, ken kakin-kin na tawa. Dumteng tu ipanawen, baka sikan tu naglaen. Ipudno para kanyak, ay anyan na naglagsa. Pilpilitek alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. This is HBO Records Original. Apay nga itaka lang, ading teng dito'y biyak ko. Itantaadan ang tagigwa to'y puso. Nagururayak kumano amok adung tengka. Sika kumat kain-in nangaw, ken kakin-kin na tawa. Tumteng tu ipanawen, baka sikan tu laen. Ipudno ang para kanyak, ay anyan na nagragsa. Pilpilitek alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay ngamin na itakalang. Dumteng tu ipanawen, baka sikan tu naglaen. Ipudno ang para kanyak, ay andyan na nagragsa. Pilpilitek alukatan, tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. Kaya't ku amaamuan, apay namin na itakalang. HBO Records and Oyoboy Production.
abiro sa bali aputahe. Pamaneknek kan iti kinalalaki, no adot naglabasan da babae. Aglalon adot kwartam kumpare, kumpet da uray saan ka anataraki. Ngem agalwag kalaken ni kumare, taamangan no puten nata mabagbagi. Di kasya atan na sumardeng ka, ipamaysam nga aywanan di pamilya. Tadin tumarakrak iti masangwanan, arapa abyo adwa iti asawa. Jakmet suksukatan ay nayunak lae, pagsasaudag iti mangyale-ale. Ngemuray nukas taaganad ka, taamangan taasawam suktan na ka. Kagangay la iti may sa lalaki, di agbiro sa bali aputahe. Pamaneknek kan iti kinalalaki, no adot naglabasan da babae. Di kasya atan na sumardeng ka, ipamaysam nga aywanan di pamilya. Tadin tumarakrak iti masangwanan, arapa abyo adwa iti asawa. Di kasya atan na sumardeng ka, ipamaysam nga aywanan di pamilya.
manang siya na napanakitsenda ti si dada ken ni mister na amum ka di tinagatang na tilapia nga adda barbuna idi sumagpeten ni mister na inangot-angot na di tilapia anya timas na kinuna na agsida barbunan at tilapia ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbuna ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbuna idintamangan ni mister na napalalon ti si daaw na taday ti si dada at tilapia adda kinagat na at talaba ay bay ang deta sumbat ni manang siya na taday tapang paimas na kita emket nakanganga si daen barbunan at tilapia ayan niya't imas na nagsida tilapia nga adda barbuna ayan niya't imas na nagsida tilapia nga adda barbuna sipud maramanan na aha daytoy yan sapsapulen na barbunan at tilapia ni manang siya na napanakitsenda ti si dada ken ni mister na amum ka di tinagatang na tilapia nga adda barbuna idi sumagpeten ni mister na inangot-angot na di tilapia anyat imas na kinuna na agsida barbunan at tilapia ayan niya't imas na nagsida tilapia nga agda barbuna ayan niya't imas na nagsida tilapia nga adda barbuna ayan niya't imas na nagsida tilapia nga adda barbuna ayan niya't imas na nagsida tilapia nga adda barbuna Itan bakit agsinatan ket awan kad lomlom daang tipon pag sinaan ta ay jakla kuma ibagbaga awan anay ado a kwarta ken ado adelata apon pag sinaan ta kas na ornos nga agasawa idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ket jak amot napaspasamak ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga inaldaw biag po ngagpalpali iwak iti kastoy akasasaad nuari genjak pay nakay mukat nakalugan ka manen te basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam
idi napankatlawag nga isot pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa itan baket lipaten nak basit atrak ng tedken katraksa tuy hatdok ko di mumiten kayat inim imas mumet di basit atrak. Di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napankatlawag nga isot pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa itan baket aglin ni patan basit atrak ng tedken katraksa toy hatdog ko di mometen kayat inim imas mumet di basit atrak tuy hatdog ko di mometen kayat naim imas ken ka di basit
Denggenyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na guraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday ta tay agbibisin at tadakets nga apal na Denggenyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pobrana isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na puraw jay dudul inchik dayta nuna labaga jay dudul madamadaita nunang isit jay dudul pugot dayta nuna silap jay dudul tisay dayta no nakipet jay dudol ubing dayta no kuribet bet jay dudol ay bakit dayta no natampog jay dudol nalukmeg dayta no na
nalawa jay dudol pukpok dayta. No nabasa jay dudol na arem dayta. No na ang pet jay dudol ang dudayta. No na ang seg jay dudol kabaw dayta. No na bangles jay dudol madre dayta. No nakepet jay dudol ubing dayta. No kuribet-bet jay dudol ay bakit dayta. No natampog jay dudol nalukmeg dayta. No nalawa jay dudol pukpok dayta. No na ang segjay dudul kabaw dayta. No na bangles jay dudul madre dayta. Napangat jay diri, nasabat
passenger jeep Bigana, kikitan nagduga na Kitsakot na palalo Pati driver kit na gwapo Di sa mat, tapnon mapansin